mu gitondo cyo kuri uyu wa kane hano mu Rwanda hakaba humvikanye inkuru y'urupfu rw'umuhanzi Tuyishime Joshua uzwi nka Jay Polly. Ni urupfu rwumvikanye rutunguranye. Mu makuru ya Radio Rwanda tukaba twavuganye n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'imfungwa n'abagororwa Peri Uwera Gakwaya atubwira impamvu zateye urupfu rw'uyu muhanzi. Mbere na mbere ndabanza kwihanganisha umuryango we nk'uko twabitangaje mu itangazo bageneye abanyamakuru. Jay Polly yafashwe ejo ahagana mu masaha 12 nibwo ubuyobozi bwa gereza bwamenyeshejwe yuko atameze neza na bagenzi be, babazana mu bitaro bya gereza tugira ibitaro nk'uko n'ubushize nabibabwiye, barabakurikirana hanyuma basa n'abameze neza basubira muri gereza. Nyuma yaho barongera barabivuga ko Jay Polly atameze neza. Icyo twakoze bamujyana ku bitaro bya Muhima, abaganga bakomeza kwita ubuzima bwe ariko ntibyakunda. Mu by'ukuri nk'uko mwabibonye mu itangazo nuko byagenze, Jay Polly arapfuye nyine akaba yavuye mu mubiri. Mwavuze ko hari bagenzi be bari kumwe, ubuzima bwabo bumeze bute? Kugeza ubu urumva nk'uko twabigaragaje mu itangazo bavanze ibintu bagira ngo bashaka kubikoramo inzoga nk'uko mwabibonye mu itangazo. Rero nkeka ko twakwihangana tukaza kureka ikiva mu iperereza ryatangiye. Ubugenzacyaha burimo burakurikirana, bwatangiye gukora iperereza, ariko ikigaragara ni uko wenda bashobora kuba barabinyoye. Niko njye bitekereza nkanjye, ikora akaba umubiri we wenda utarabashe kubyakira nka bagenzi be. Kugeza ubu bagenzi be ntacyo babayeho, bameze neza, barakurikiranwa n'ibitaro byacu bya gereza kuko nta kibazo kigaragara ko baba bameze nabi, bo bameze neza. Ariko Jay Polly nk'uko mwabibonye nyine we yapfuye nta kibazo. Ubusanzwe mukurikirana mute cyangwa se mugenzura mute ibintu bishobora kuba biri muri gereza bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'imfungwa n'abagororwa? Ubundi turabigenzura, icyo ari cyo cyose cyashyira mu kaga ubuzima bw'imfungwa n'abagororwa turabigenzura, turasaka byose ntibikwiye kwinjira. Ariko urumva nk'ibikoresho bakoresheje nubwo kugeza ubu ntaramenya niba aribyo byateye urupfu rwe, igitegereje biva mu iperereza. Urumva ari isukari, umugororwa yemerewe gutunda isukari nta kibazo bifite. Ari amazi bemerewe kutubaha amazi, banywa amazi, barayakoresha umunsi ku wundi, nta muntu waba adafite amazi. Ikigendanye rero na rukoro bavanze, bigaragara ko ashobora kuba ariyo bavanzemo, ntabwo biramenyekana kuko iperereza ritaragaragaza ibyo bashyizemo. Twe nta bubasha dufite, ayo ni amakuru y'ibanze dufite twahawe n'ubuyobozi bwa gereza. Ikigaragara iyo rukoro bayikoresha biyogoshesha. Urumva abagororwa ni benshi, nta yindi saro yo hanze duhamagara kubogosha. Ni ibintu bisanzwe, barogosha, tukabagira agasoke kabo gafunze kabamo iyo rukore. Birashoboka rero ko ku burangare bwa wenda bayibikaga, reka dutegereze iperereza. Ikigaragara twebwe nicyo tuvuga ko aricyo batubwiye, ariko ibyo bintu byabo bavangavanze ari nabyo bishobora kuba byahitanye ubuzima bwe. Reka dutegereze iperereza turebe ubugenzacyaha icyo buzagaragaza cyamwisha, ariko mu by'ukuri nk'uko itangazo mwaribonye ni ukuri ni rero yari umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe amagereza Peri Gakwaya. Mu yandi makuru y'imyidagaduro tukaza kuyagarukaho mu kanya. Reka Divin ndetse twegeza mu makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda duhereye muri Tanzania, aho umugabo wishe abantu 4 abarashe hafi y'ambasade y'Ubufaransa i Dar es Salaam byavuzwe ko yari ukora ibikorwa by'iterabwoba. Ni byatangajwe na polisi ya Tanzania mu iperereza ikomeje gukora. Mu cyumweru gishize nibwo witwa Hamza Mohamed yarashe ahitana abantu 4 nabaza kuraswa ahasiga ubuzima. Umuyobozi ushinzwe iperereza muri Tanzania Wambura yabwiye abanyamakuru ko iperereza ryerekanye ko uyu Hamza yaramaze igihe areba kuri internet bijyanye n'ibikorwa by'imitwe y'iterabwoba nka Al-Shabaab n'umutwe wiyise wa leta ya Kiislamu Islamic State, ari nabyo byamukururiye nawe gushaka gukora iterabwoba. Muri Kongo Kinshasa, raporo ku byaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina ryakozwe na bamwe mu bakozi b'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS mu bihe byo gukumira icyorezo cya Ebola izashyirwa ahagaragara tariki 28 z'uku kwezi kwa Nzeri. Ni ibyaha bivugwa ko byakorewe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iya Ituri. Mu mpera z'umwaka ushize nibwo amakuru yagiye hanze avuga ko
hari abakozi ba OMS n'indi miryango yakoraga mu kurwanya Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishoye mu byaha byo gusambanya abagore kugira ngo babahe akazi cyangwa abari abakozi bakomeze ako kazi. Bivugwa ko hari naho abo bakozi babwiraga abagore cyangwa abakobwa kuryamana kugira ngo babahe imiti cyangwa ibiribwa. Martin, OMS rero yahise ishyiraho komisiyo yigenga igomba gucukumbura ibyo byaha no gufasha abagizweho ingaruka n'iryo hohoterwa, ariko iyo komisiyo yagomba gushyira hanze raporo yayo tariki 31 z'ukwezi gushize kwa munani, ariko abayigize bavuze ko andi makuru babonye ku munota wa nyuma biba ngombwa ko biyongeza igihe kugira ngo nayo bayasuzume. Muri Sudani y'Epfo ho abantu batandukanye bakomeje gutabwa muri yombi bazira guhamagara abaturage kwigaragambya kandi guverinoma yarabujije iyo myigaragambyo. Mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo imiryango itandukanye na societe civile yishyize hamwe isaba abaturage gutangira imyigaragambyo mu gihugu hose basaba ko Perezida Salva Kiir ndetse na Vice Perezida we wa mbere Riek Machar bakwegura kuri iyo myanya bafite. Iyi miryango ishinja Perezida na Vice Perezida guhugira mu guhangana hagati yabo bombi bigatuma igihugu gikomeza gukena bikabije, hakiyongeraho n'umutekano muke. Ku munsi w'ejo hari bamwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu 5 batawe muri yombi. Iyi miryango ya societe civile ikamagana iryo tabwa muri yombi kuko ridakurikije amategeko. Guhera ku wa mbere inzego z'umutekano zakajije umutekano mu murwa mukuru Juba mu rwego rwo gukumira iyo myigaragambyo. Muri Afghanistan abatalibani bavuze ko kubw'ubufasha bw'Ubushinwa ubukungu bw'igihugu buzazanzamuka mu gihe cya vuba. Ni nyuma y'ibyumweru 2 abatalibani bigaruriye ubutegetsi muri iki gihugu. Umuvugizi wabo Mujahid yabwiye itangazamakuru ko kuba ingabo z'amahanga zaravuye muri iki gihugu bitavuze gukena kwa Afghanistan, kuko bizeye ubufasha buzava mu Bushinwa bikazafasha mu kuzahura ubukungu bw'igihugu. Kuri ubu ibihugu byinshi by'amahanga byabaye bihagaritse ubufasha byahaga Afghanistan, aho ibyo bihugu bigaragaza ko ubutegetsi bw'abatalibani bushobora kuzabangamira uburenganzira bwa muntu. Zabiluha Mahajid yavuze ko Ubushinwa ari umufatanyabikorwa wabo ukomeye kandi azafasha kongera kubaka igihugu. Agaruka ku burenganzira bwa muntu, Zabihullah Mujahid yavuze ko abagore bazakomeza kubona uburenganzira bwabo burimo kwiga kugeza muri kaminuza, gukora akazi gatandukanye kwa muganga, muri polisi na za ministeri, ariko avuga ko kuba haboneka umuminisitiri w'umugore byo bikiri kure. Dusoreze aya makuru avuga mu mahanga y'i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahashyizweho ibihe bidasanzwe by'impuruza nyuma y'imvura nyinshi ivanzemo n'imiyaga irimo kugwa kuva ku munsi w'ejo. Umuyobozi w'umujyi wa New York Bill de Blasio amaze kuvuga ko imyuzure yatewe n'iyi mvura imaze guhitana umuntu umwe ndetse yanangije bikomeye